кино. Таны амьдралдаа үзсэн хамгийн шилдэг кино юу вэ? Atonement. Юу гэсэн бэ? Atonement. За та яагаад энэ кинонд хайртай вэ? Өөртөө үзээд ойлгох хаа. Him with my own eyes. I love you. Come back to me. Сүүлд би нэг Fall гэдэг нэг киног үзсэн. Тэр нэг юу амар хоёр охин ингээд амар өндөрт гарч мараа тэгээд нээд нь юудаг мудаг гэдэг тэр Үзсэн байж байдаг. Яагаад таалагдсан бэ? Тэгвэл зүгээр би эхэндээ бол нэг амар тийм амар юм болоо гэж үзсэн чинь тэгээд ер нь дэжгүй ер нь тийм зохиол нь амар гоё таалагдсан. Найз нь ингээд амар тийм байгаа ч юм шиг байхгүй юм шиг байжснаа гэд ингээд сүулт нь ингээд тэр найз нь бутж ойлгоо за миний найз охин өгсөн минь аа тэр гээд тэгээд ер нь ойлгосон. Nice. Баярлалаа. За баярлалаа. Horrible thing happened to you. I just want you to be able to move on with your life. Come here. It's coming up on a year. I have something that's planned, and I need a partner. 我比较喜欢看那个美国的雨人电影。 Rain Man. Yeah, It's yeah, like Rain Tom Man. Cruise. Yes, film. yes. Thank you. Hey, you're welcome. Of course, I'm an excellent driver. You know how to drive? Yeah. Raymond! You never touch the steering wheel when I'm driving. Do you hear me? Yeah. Do you hear me? Of course, I don't have my underwear. Ямар ч жанр нөө. Ямар ч байж болно. Чиний хувьд хамгийн гоё. The Great Gatsby. Яагаад вэ? Амар их тийм гонигтай мөртлөө амар тийм гоё мэдрэмж өгч чаддаг юм байна. За баярлалаа. Баярлалаа. I'm Gatsby. His smile was one of those rare smiles that you may come across for. Moonlight. What? Moonlight? Okay. Won an yeah. Oscar a couple of years ago. Why? Why? It's really emotional. The cinematography is beautiful, and the acting by Ali is amazing. Yeah. Thank you. No worries. Have a good day. Who is you, Sharon? For a long time, try not to remember. Oppenheimer юм болов. За яагаад вэ? Айгу физикал талаас айгу ойлгомжтой бас амар сонирхолтой байсан болохоор илүү их математик тал руу сонирхолтой болохоор тэмэж магадгүй. За баярлалаа. And our imaginings horrify us. They won't fear it until they understand. Best film? Yeah. Oh God. Oh my God. I can't. Oh God, I love loads of films. Yeah. Best film for me would probably. I mean, I love horror films. Yeah. I'm probably going to say like the Nightmare on Elm Street franchise is Oh, up there that's for me. great. Yeah. Why, The classics. Why this film is so great for you? I just think it holds like a special place from like my childhood. Probably shouldn't have been watching them films as a kid, but it's probably just where my love for horror began. So yeah, it's iconic villain. So yeah, Thank you so random much. one. Don't know it yet, but something is coming to get them. There's something out there, isn't there? Интерстеллар. Яагаад вэ? Айгу тийм гүн болон гоё зохиомжтой. Үрмөц гэдэг юм уу? Ерөөсөө өмнө байгаагүй тийм үү та. Сүүлд найруулагчаас Одиссей үзсэн байгаа юу? Үзсэн. Ямар санагц? Мэдээж гоё. Айгу гоё. Зохиолыг нь би бас өмнө уншижсэн. Камерын тэгээд кино нь бол үнэхээр гоёсэн. Үзээрэй л гэж хэлээ да. За баярлалаа. I've got kids, Professor. Get out there and save them. I have no idea when you're coming back. Fiddler on the Roof. Oh, what is it? It's a movie about a dad who is usually like a strong man, no emotions and all this, but he has so many daughters and he loves them so much. And at some point, he finds that it's better to show his emotions and love his daughters and take care of them. It's so cute. Yeah. Thank you. Okay. A Fiddler on the Roof.
Sounds crazy, no? But here, Жия. 1900. За. Ягаад дуртай вэ? Нөгөө Анжелина Жолигийн хүн шүү дээ. Зураглалууд нь амар гоё. Тэгээ ер нь л гоё. Баярлалаа. I'm here to see Wilhelmina Cooper. I have an appointment. Gia Marie Karanji. G what? G I A. Do you think you can remember that? Яа амар болсон кино шүү дээ. Нэг нь яг бүр хамгийн бүр ингээ best тай хэлтэй. Best үү? Ice White Chat бах. Kubrick. Вау, за энэ кино хэлж байгаа юм таах таалаа. За яагаад дуртай вэ? Гэхдээ яг амар олон нухчээж ер нь ойлгохоор кино л тоо. Бараг ойлгохгүй хуу. Ухаад ер нь бараг ойлгохгүй. Амар тийм Kubrick-ийн нэг юм хэм маягийн таалагддаг гэх юм уу? Space Odyssey юу ч тий. Тиймэрхүү юмнуудаас эхэлж таалаад. Тэгээ уус аюугаа iconic-тэй араас нь хүч мөчтгөн бүр гоё тий. За баярлалаа. Baby did a bad thing. 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 You ever love someone so much you thought your little heart was gonna break in two? I didn't think so.